Bizkaia kirol sari hauen bidez, autortza publikoa eskaini gura deutzegu, Bizkaian kirola bultzatuz egin duzuen etenbako lana, bai bakarka zein erakundeetan. Este acto de entrega de los galardones Bizkaia Kirola 2014, que representan el reconocimiento público de la Diputación Foral de Vizcaya a aquellas personas y entidades que desarrollan una labor sistemática y sostenida en el ámbito del deporte en el territorio histórico de Vizcaya. Y son las siguientes, son 8 galardones, 8 instituciones, personas galardonadas. Premio al club o asociación deportiva, Kirol Club edo Elkarteari saria, Eka kirolarentzako izango da. Premio al centro escolar o asociación de padres y madres, ikastetxentzako edo guraso elkartentzako saria, aurten Lauro ikastolarentzako izango da. Premio a la Federación Deportiva, Kirol Federazioentzako saria, aurten Bizkaiko Voleibol Federazioarentzako izango da. Premio a la Trayectoria Deportiva, bizitza guztiko Kirol ibilbideari emoten deutzagun saria, Benito Portillo Gutierrezentzako izango da, él es director del Polideportivo Azkartza Polikiroldegiko zuzendaria du. Premio a la labor en el ámbito de la recreación, veteranos y veteranas. Jolas kirolaren eremuan, veteranoentzako egindako edo veteranoekin egindako lana dela eta ematen dugun saria, Durango Masters Kirol Klubentzako izango da. Premio a la labor en el ámbito de la discapacidad, ezintasunen bat daukien pertsonen eremuan egindako lanari saria, Mikel Balmasedarentzat izango da. Premio a la entidad de la administración local, toki administrazioko entidadentzako saria, aurten Sondikako udaletxearentzako izango da. Premio a la entidad o persona patrocinadora, erakunde edo pertsona babesleari saria, El Corte Inglesentzako izango da aurten. Gaur pertsona eta erakundeok Bizkaiko kirol munduaren alde egiten dozuen lana omendu gura dugu. Eskerrik asko zuen esfortzu, implikazio eta konpromisoagaitik. Aldundia be zuokaz dozue behar horretan. Hoy estamos y estáis aquí un grupo de hombres y mujeres que amáis el deporte, que os gusta practicarlo, enseñarlo, disfrutarlo, impulsarlo y ayudar a que otros también lo disfruten. Y vosotros y vosotras sois un ejemplo para la sociedad. Terminamos este sencillo acto felicitando a todas y cada una de las entidades y personas reconocidas y agradeceros lo que hacéis por nuestra vida y nuestra sociedad.